Pablo we. Yeah, mambo. Oh, Pablo we. Oh, jambo ry'Imana ryiza, jambo ry'Imana ryiza, jambo ry'Imana ryiza. Yahweh. Kulisikia ni giza, kulielewa ni giza, kuliryamamo ni giza, giza cyane we. Murakoze cyane. Reka shima Imana Imana soma ijambo itumara tuje mu byiza by'Imana. Cyambere shima Imana kuko mpagaze hano kubera uburinzi bw'Imana ndayishimiye cyane. Cyakabiri nshimiye umushumba mukuru Bishop n'umufasha we aho bari hose ko nizere ko badukurikiranye. Ndabashimiye cyane kubera uko mutuzirikana mukadukunda. Ndabashimiye cyane, Imana ibahereze umugisha kandi bashobozaho muri hose kugira ngo niko Ezekiel yaravuze ngo ni Imana ya hafi kandi ikaba Imana ya kure. Imana ibagiriye neza kandi Imana ibaheze umugisha. Ndashimira Revera Kado nabo bakorana mwese kuba muduhaye umwanya mwiza, turabashimiye. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Nabonye ababyeyi bacu biri iwacu, nabonye umusaza hariya, mbona na pasiteri hano, nishimiye cyane. Imana ibaheze umugisha kuko ibafitemo kurama kugira ngo muzogere ku bindi n'abuzukuruza. Imana ibaheze umugisha. Kado ni umuvandimwe, ahandi ni umukwe ko no bivuga, ariko ibyo ngibyo Bibiliya hanze ariko hano mu ikanisa ntibibamo. Kuko hano mu ikanisa no mu ijuru nta mukuzobayo, nta mukazana, nta mwishwa, nta biki. Twese tuzoba umuntu umwe gusa. Uko Yesu azaba ari natwe niko tuzoba tumeze. Rero ndagushimiye cyane kuba wanishimiye ukampereza uyu mwanya. Nishimiye abavandimwe hari abakofi ba Desire mwese nabakiriye n'abaturutse iriya muri Kenya, iriya iwabo w'Abanyakenya. Twese niyo dutuye badutije kubaho, nabo barakarama bazogira amahoro kuko badufashe neza. Iyo baje kutugirira nabi tuba twaravuye, ariko turabashimiye namwe ko mwatwakiriye. Shimiye umuvandimwe Gapapa. Gapapa ni umuntu w'Imana, icyakabiri akaba uwanje. Imana niyo ya mbere, niyo yamuremye. Igihe yavutse sinari impari, ariko iramurema imushiraho ngo imari duhuza nawe tuba umuntu umwe. Hari abantu baza baturana no mu ikanisa bakaza bakekanaho cyangwa bakarebanaho, ariko Gapapa ntiturakekanaho, ni ukuvuga ngo turabana mu buzima bwose busanzwe. None gatwabanye nawe, Imana guheza umugisha muvandimwe. Dawudi ntabwo ari Dawudi wawe uri mu gitabo, ni Dawudi nyine uriho none. Rero turakwakiriye Dawudi, uraja gutanga ritime nziza nyine nk'iyo wayivuze. Nuko tugiye kuganira noneho. Iyo umuntu ari umushitsi ahantu ukarangiza ukabona abagabo, ukabona abagore, ukabona abakobwa,
hari abantu bamwe baza baje kubwiriza kubera ko bahaye bikeka bakavuga ngo ntimundebe ngo murebe ijambo aho bareke kureba kandi ari wowe uhagaze. Nukuvuga ngo kera abafitemo ukuntu ayikeka avuga ngo uriya wicaye hariya hari uko namugiriye, hari uko namuvuzeho, hari uko namukosheho, none yakubita ijisho gutya agahita mubona hariya, umutima ukamubwira ngo ntimurebe njewe cyane hano, ngo ariko murebe ijambo ry'Imana. Turareba ijambo ry'Imana tudahatukubona. Nukuvuga ngo iyo umuntu ari umushitsi azarangiza ukareba kuva niyinga nataramye hano umwanya mutoya, ariko ngo ndebe nkabona abantu kwikiriza nkabona nibikeya cyane, ariko bakubita mu muziki abantu bose bakama sinzi bakama babandi kwabatse uyu nguyu ni wa wundi wari wifashe kujya cyangwa none gasinzi nimba Paulo yaravuze ngo aho yageraga hose yasanze bari uko bameze nawe ngo akagendako. Habe n'umuvuga butumurangije Imana guheza umugisha muvandimwe yarafite za haleluya, ariko nje wari wicaye usize sinzi umuntu wari kumwikiriza gusumwe. Naje narushe ndavuga ati iyo mwikiriza kugira ngo nabanikirize mpagaze. Ariko abantu bangana gutya bose twese dufite akanwa, kandi Bibiliya ivuga ngo mwasame nanje ndabuzuza, ariko bavuga ngo Imana ihimbazwe bose nguce. Bwana sifiwe. Amen. Turuzi kera ko bamwe bacecetse nuko utabimenyereye. Reka nsobe nimara ndavuga amagambo ane gusa, nimara nicara ntabwo ntwara umwanya muremure, kandi ntabwo muzi uko twavuganye na Revera iminota ntwara. Bamwe bazashika hano bakama bimena inda, akama avuga ngo bampaye iminota ngo ingana gute, none yaje kunezerwa yayirenza. Kera bano biceye bose ngo se ntiyatuguye ngo iminota ngo ingana gute, ariko nje ntambabwira mutegere gusa nimumara nuko twumva Imana. Abaheburayo ibice 4 ku murongo wa 12. Abaheburayo ibice 4 umurongo wa 12. Kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga kandi rikagira ubugi uruta ubw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura ibyo umutima wibwira ukagambirira. Mwumvise ko nasomye? Turajana Abaheburayo 4:12. Ngiye kuganira ijambo rivuga ngo ubwiza ijambo ry'Imana. Kubera iki ijambo ry'Imana ari ryiza? Ndaganira ijambo rivuga ngo ubwiza bw'ijambo ry'Imana. Beya ivuga ngo se kubera iki ari ryiza. Naho vuga ibintu bine byerekana ko ari ryiza, nimara dangiza mvuge ngo amen. Amen. Abako muranumva? Abategereje Uwiteka bazasobezwa mwimbaraga nsha, bazagurukisha amababa kibisigabe gucogora. Abategereje Uwiteka bazasobezwa mwimbaraga nsha, bazagurukisha amababa kibisigabe gucogora. Nkunda abankunda, abanshaka nibo bazambona. Niyintege abarambiwe n'abadashoboye niyibashoboza. Niyintege abarambiwe n'abadashoboye
ibashoboza. Muzamura amaboko mvuge ngo amen. Nitujana muri izo mbaraga z'umwuka, kandi imbaraga z'umwuka ntawe uzihereza uwundi usibye ijambo. Ubwiza bw'ijambo, hari ubwiza bw'isi, hari ubwiza bw'igihugu, hari ubwiza bw'umuntu, hari ubwiza bw'umwambaro, hari ubwiza. Ariko ubwo bwose buzabushira. Aba basaza muhaye mubona bicaye aha, aba bandi bose mubona bicaye aha, ubwiza iyo uvutse uvukana ubwiza bw'uruhinja, uko uhaye ukura bwa bwiza bugenda buhinduka none nejo, bugahinduka none nejo. Ubwiza bw'igihugu bukaba bwiza, igihugu kikabamo ibyo kurya, igihugu kikabamo ubwasi, igihugu kikaba neza. Ariko uko gihaye kigenda, ko kiragenda gisaza. Twebwe twabaye iriya iwacu muri gakondo, hari igihugu cyamaze gukuna kirashira, imyaka basigara bayitera tiyere, kubera kuko igihugu cyamaze gushira, ubwiza bwacu burashira. Ariko icyo tugiye kuganira ubunyine, tugiye kuganira ubwiza bw'ijambo ry'Imana, ubwiza bwaryo uko riteye mu buzima bw'abakristo. Ngani muvuge ngo amen. Ubwiza bw'ijambo ry'Imana, ubwiza bw'abantu, umuntu akaruha gakura. Baza bavuga, nagaza numva bavuga umugani, akavuga ngo utazi nyina, bazavuga ngo ise yagize gute, ngo yarazitaye. Ndagira ngo iyo usanze nyoko ashaje, ibi byose byaramanutse, amenyo yarabaye maremare, kandi nawe yigeze kugira magufi, bakareba ariko uku nguku kuwashatse uyu mugore byaragenze gute, cyangwa wagiye kuri uyu mugabo byaragenze gute. Yewe yavutse n'abari mwiza, ariko kubera gukura akura ibintu byose bigenda ukundi, ibindi noneho yamubona akavuga ngo ise yarazitaye. Byo ni ibintu byo mu isi. Abandi ugasanga barirabuye, barashuye, ariko ijambo ry'Imana ukwari iryo, nimuvuga ngo amen. Iryo ntiriza ricuya, ntiriza rirwara, tirirashushirwa, tirirarwara umutwe, tirirarwara inzoka ngo ryarwaye diyari. Ijambo ry'Imana ntabwo urasanga ngo ryarwaye ngo ryarwaye kanseri, cyangwa ngo ryarwaye ijisho, irindi ngo ryarwaye ugutwi, irindi ngo ryarwaye iryinyo. Oya, ariko ubwiza bw'abantu baza barwara amenyo, abandi bakarwara amatwi, abandi bakarwara amaso, abandi bagashuya. Ariko ijambo ry'Imana, timwovuga ngo amen. Ijambo ry'Imana, ubwiza bwaryo ni sawa, ni original. Amahuzu mukambara mukagira gute, bayimesa kangahe, ugasanga yagize gute. Timuzi ko ari amahuzu amwe bomesa guka. Umugabo umwe yagiye ngo agiye kumesesha ikoti, aravuga ngo barishire mu mazi ashushe ngo niho ryera. Naho tazi ko iyo koti ritazarisha mu mazi, ngo barikuremo, byama rifatana ryose uti, byama ryikunja, tiyaba kiryambaye, yama rikaburira. Ariko ijambo ry'Imana aho ribera tiririkunja, tiririkunja pi, tiriragondama. Usange umuntu yagondamye ngo ijambo ngo ryaragondamye. Oya, twebwe tumaze kugondama, twebwe dufite ibintu n'ibindi bigenda bikora ku mubiri. Ariko ubwiza bw'ijambo turajya kuryumva, ubwiza bwaryo ukuntu rimeze rihora rihamye iteka ryose.
mudufashe gusoma ibyanditswe turebe ubwiza bw'ijambo ry'Imana. Nabikozeho wa munsi ngasoma ibyanditswe yanje bagweze mikrofone. Rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 43. Mutegerega mwabakecuru umwe n'abasaza n'abasore. Timuruzi ikibazo dufite kuri none. Abantu cyane basigaye bibanda tukaja mu gisirimba cyane ariko ntitwumva ijambo. Kandi ijambo niryo risima, niryo rizarituma iyo tumaze kuryumva twakubita indirimbo, twakubita amasengesho, ijuru rigakinguka. Ngaho soma urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 43. Tegera ubwiza bw'ijambo 23 aravuga ngo kuko mwabyawe ubwa kabiri, iryo niryo rizaritubyara ubwa kabiri. Mutabyawe n'imbuto ibora, titwabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora. Ahubwo iri jambo ryatubyaye uburyo tutabora. Mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana. Tubiheshejwe n'ijambo ry'Imana. Mwumve ubwiza bwayo. Rizima rihoraho. Rizima rihoraho ritazaripfa. Ba data barapfuye, ba mama barapfuye. Tawe nkigira, data yarapfuye, mama yarapfuye. Ariko ijambo ryatewe muri nje ritabora, tirizopfa. Nimuvuga ngo amen. Tirizopfa, rirahari, riramye. Aravuga ngo ubwiza bwaryo ngo ryatubyaye ubwa kabiri. Ubwa mbere ni mama wambyaye na data mbaho. Ariko ijambo ngo rije kuza ry'Imana rinzara ubwa kabiri, uburyo tazopfa, uburyo nzobaho iteka n'iteka. Kubera iryo jambo. Sizimba muhamwe. Ko muranumvana? Ko murumva ubwiza bwaryo? Ngo ni imbuto itabora. Kera bagaza bagenda abasaza bari hano bagatera ibishimbo, bagatera ibigori, bamara bakabitera, izuba rikava, imvura ikagwa, kandi ryamara bigatinda, ibishimbo bigatinda kumera, n'ibigori bigatinda kumera. Ese mwaraza mugenda mukabikuramo? Bakama bavuga, umukecuru akazagenda akareba, ngo bya bishimbo twateye ngo n'ibigori ngo ntibiramera pi, ngo ariko ngo izuba ryaravuye, ariko ntazagenda harya mu gisoro ngo agende akuremwo cya gishimbo cyangwa akuremwo cya kigori, azabireka agategereza. Nukuvuga ngo agategereza umusaruro, agategereza ko rizagira gute, bya bishimbo bizamera n'ibigori bikamera, bamara bagasarura bakarya bagahaga. Nono ijambo ry'Imana n'imbuto yatewe mu buzima bwacu, kandi iyo mbuto ntizibora, dutegereje umusaruro waryo. Kuko imvura yogwa, ikirikaba, ibyago bikaba, ijambo ni ijambo. Gupfusha kukaba, ugakubita ku ijambo. Kugira ubukene kukaba, ijambo rikaba ijambo. Kuko ritegereje umusaruro waryo. Uzubona abasore benshi baguma mu ijambo, nuko baza bategera ijambo, bamara bakamenya ubwiza bwaryo. Ariko ubona gusa utagira na Bibiliya, utadusoma ijambo. Ubwiza bw'ijambo n'imbuto itabora iri mu buzima bwacu. Niyo mpamvu tugenda twebe, niyo mpamvu tuvuga, niyo mpamvu tunezerwa. Nuko ijambo ryatewe mu buzima bwacu ari imbuto itabora, n'ubuzima. Nimuvuga ngo amen. Kera kumutibutse kandi. Neno la Mungu tamu, neno la Mungu tamu, neno la Mungu tamu, tamu tamu we. Fatigame dawo. Kulihubiri ni tamu, kulielewa ni tamu, neno la Mungu tamu, tamu tamu we. Neno la Mungu tamu, neno la Mungu tamu, La Mungu tamu, tamu tamu we.
tamu. Mambo mambo. Tamu tamu ulisikia ni tamu, sio ndo ni tamu, neno la Mungu tamu, tamu tamu kwa wamama ni tamu, kwa vijana ni tamu, kwa wababa ni tamu, tamu tamu imbuto itabora we. Jambo ry'Imana ryiza, jambo ry'Imana ryiza, jambo ry'Imana ryiza. Yo oh baba we, yeah mambo. Oh baba we. Oh, jambo ry'Imana ryiza, jambo ry'Imana ryiza, jambo ry'Imana ryiza. Yahweh. Kulisikia ni ryiza, kulielewa ni ryiza, kuliryamamo ni ryiza, ryiza cyane we. Neno la Mungu ni tamu, jambo ry'Imana ni ryiza, ni imbuto itabora mu buzima bwawe. Imbuto Imana yo ho Muregeze amaboko abakunda ijambo ry'Imana. Nimuvuga ngo amen. Ubwo niwo bwiza bw'ijambo. Icyakabiri ngasoma. Icyakabiri ubwiza bw'ijambo ry'Imana nibyo kurya. Soma Matayo 4:1. Nibyo kurya. Yewe ibyo kurya ijambo ry'Imana nibyo kurya. Ntimuruzi kurya tubayeho. Tuba tuzinduka turya, tukarya umugati, tukanywa n'icyayi, bikaryoha. Haba saa sita cyangwa saa kenda, tukarya umutsima n'imboga nyine bene izo ngizo. Quelque chose, bene uko tukazirya. Ziba ziryoshe kandi ukabona biraryoshe bimeze sawa. Ariko ntabwo bihuye n'ijambo. Ibyo hazaba bashiramo bimwe bikarura. Ibindi bimwe bigatera inzoka. Ibindi bimwe timuzamona habe n'ubuki. Hari bamwe batazabarya ubuki hano. Mwese muzamuburya. Ariko ngo buzaburyoha. Ariko bamwe babukubita mu nda gutya. Inda ni jororo. Akamara arataka ngo ndafuye. Ariko ijambo ry'Imana ko ari ibyo kurya, nta muntu urarwara inzoka. Ahubwo iyo uririye neza biza rikumerera rizima mu bugingo bwawe, rigahindura uko wari uteye, ukongera kandi ukaba musha. Nimuvuga ngo amen.
ngaho soma. Matayo 4:1. Maze Yesu ajanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa n'umwanzi. Yamagenda mu butayu ngo ashike mu butayu ahagane mu butayu. Amaze iminsi 40 kandi ntiyagiye gusenga yagiye ngo kugeragezwa. Oya nimuzamuja mu butayu muzamenya ko mugiye kugeragezwa. Mutagiye gusenga. Aho amaze iminsi 40 mwumvega nimba ari igisirimba kirukanye shitani, nimba ari ugusenga kwirukanye shitani, muraja kumva ubwiza bw'ijambo. Ntabwo Yesu yasene ngo Satani ahunge, ntabwo yakubise igisirimba ngo dukubita ngo ahunge. Shitani ni igike taza ahunga igisirimba pi nawe anacheze. Aho warangize n'amajoro 40 agize iminsi 40 n'amajoro 40 atagira atarya atanywa. Abona gusonza, arasonza Yesu. Umushukanyi kujya muzamwumviza araziturya. Yesu nawe yagize inzara yaramuriye. Aho umushukanyi aramwegera, Shitani garaza aramubwira ati yamaze iruhande mwumva igitangaza Satani untari igikenya ariko turamukocora kuntatagira isoni. Nimuvuga ngo amen. Amen. Ubwiza bw'ijambo niryo ryonyine gusa rimwirukana akamatsindwa imvugura. Ntabwo atsindwa nuko Yesu yagiye mu butayu cyangwa yagize guta, aratsindwa n'ubwiza bw'ijambo gusa rimwe. Mutegere uko umwanzi yamubwiye, amubwira aramwegera pana kumuja kure. Aramubwira Paulo yandikiye ab'Efeso ibice 4:27 arababwira ngo ntimukaza mubererekera Satani. Timuruzu kumuko muzamuguma kureba bamwe bakareba amatelefone abandi bakitabisha amatelefone ugasanga gutya ariko ari kwanka yitaba telefone uko ganga umunyamerika atamucika ifaranga. Kurya Satani uzumubererekera gutya ukamusigira akanya gato akabona aho yinjira, kandi telefone izikama ziguhamagara automatique kandi zahoraga ziguhamagara. Kurya baba bashaka ngo baguteshe ijambo wumva kugira ngo ugire icutahana gito bataraguhamagara uri mu rugo ariko winjira mu ikanisa. Allo ngo ye we allo good aho gwamare aramubwira ati aramubwira ngo niba uri umwana w'Imana birashitse. Nimumva ko Yesu Satani azi ko turi abana b'Imana. Aramwe ngo nimba uri umwana w'Imana aho bwira aya mabuye ahinduka imitsima. Bwira no mabuye aya reba bwira kano kantu gahinduka umutsima. Kano ko umutsima yebe ko murabona ko umutsima nkamanywe pi zoba aho ngaho aramusubiza ati yes none gatugiye kumva ubwiza bw'ijambo. Timwovuga ngo amen. Amen. Yes aramusubiza ngo handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa. Mutegerega ubwiza bw'ijambo ry'Imana kunturiza ariko shora Satani ikamijwigira gukya ikavuga ngo turashize. Ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Ahubwo ikindi gitabo kitazama kivuga ngo ahubwo umwana w'umuntu ntatungwa n'umutsima ngo ahubwo atungwa ngo n'ijambo ry'Imana gusa. Nukuvuga ngo Satani yumva ibintu bibaye ibindi yaraje kumubwira ngo reka nkubwire ko wewe niba uri umwana w'Imana kugerageza ndebe kukurya aya mabuye ahinduka umutsima. Commentaires za Bibiliya bazavuga ngo aho ngaho Yesu yari yicaye ariko ntaho bivuga muri Bibiliya. Commentaires za theology aravuga ngo aho Yesu yari yicaye ngo hari amabuye. Satani ntazagerageza. Satani ntiyigendera afite icyahagazeho bituma shishikarira hosha abakunzi ba Yesu. Ntaza yigendera azagira ikintu ahagazeho. Nimba ukunda kurya ntusenge azogutindisha ku mutsima. Nimba ukunda telefone cyane azogutindisha kuri telefone niho azogutindira agufatire. Ngo arareba ngo abona ngo Yesu ngo arasa nkaho areba ya mabuye. Nico cyatumye gamubwira ngo nimba uri umwana w'Imana hindura ya mabuye abo umutsima urya.
Yesu aramubwira ngo biranditswe umwana w'umuntu tazatungwa n'umutsima ahubwo afite ikimutunze mu buzima bwe. Yewe tidutunzwe mu buryo bw'ubuzima busanzwe, turya imitsima ikaduhesha imbaraga, ariko mu buryo bw'ubuzima bwo mu mwuka ikintu cya mbere cyiza mu buzima bw'abakristo ni ijambo. Enzirira ruhije mwitange mutazananirwa mukigenda murya umutsima ubatera imbaraga munywe no ku mazi y'ubugingo. Murya umutsima ubatera imbaraga munywe no ku mazi y'ubugingo. Turya umutsima, ubwiza bw'ijambo ni ukurya. Abantu nyine ijambo tibakirikunda, tibakirihesha agaciro, ngo naka ngo yarondogoye, ngo naka ngo yavuze gutya, ngo ntimukongere kumutumira. Pi reve kado uku nguku norondogora hano ngatwara nk'amasaha 2 cyangwa 3 ndakurahiye sinosubira gukanagira kuri agatuye biba birangiye. Nukuza abakristo bamakuru ngo reka bagende iriya muri Kenya, ngo agende ngo azoromya abayobero mishiri kuvu. Ariko ijambo ry'Imana ngo ni umutsima. Yeremiya yaravuze gute? Yeremiya kangahe 15 ku 16 yaravuze ngo ijambo ryawe Mana ngo maze kugira gute? Kurijya kaci. Ezekiel ngo arari yamarijya gutya. Ayi Yesu we, jambo. Yesu ni jambo. Ukamurya ukarya akaryoha. Azaryoha arusha ibintu byose ni mwiza n'ugikundiro. Yeremiya yamavuga ngo maze kumva ijambo ryawe niliposikia neno lako ngo ndarya. Aho ararirya ngo amare kurirya tiya mambo. Nimuvuga ngo amen. Ararirya ngo amare kurirya rigera munda ngo rimubera iki? Hatangije ngo umunezero, ngo rimubera umunezero. Mtu akiwa na Yesu daima ni furaha jamani, kitu bora. No ngo rimubera umunezero. Icyakabiri ngo rimubera ibyishimo yamatangira. Umunezero n'ibyishimo biratandukanye. Umunezero ni wandani, uko kado uza wicara gusa kubera kuko ijambo ryakugezemo, uzumuka nezerwa gusa. Nubwo hoba amafi, nubwo hoba ibyago, uzumuka nezerwa. Na ibyishimo n'ukwishima kuko wabyaye, wabonye iki, ngo agiye hanze. Iriya turimo bamwe barimo kwamagira ifete ngo umuntu agiye hanze hariya hakurya. Ibyoga n'ibyishimo ngo bifete ngo processes ngo yaciyemo kwamusanga umuntu yameyiruka ngo process yaciyemo ngo izo n'ibyishimo. Ariko umunezero ni ikintu kiba kiri mu mutima. Jendo mukeso zahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Uko gana umunezero kwa mukaranda ukagenda wahura n'abantu bose ukanezerwa, wahura n'abandi bose ukanezerwa, wahura n'abaki bose ukanezerwa, wagera mu ikanisa ukanezerwa, wagera mu ikorari ukanezerwa, wagera mu gushima ukanezerwa. Naho kwishima hari bamwe bazabishima umwanya mutoya gutya bikaba birashize. Ariko Yeremiya aravuga ngo maze kurirya ubwiza bwaryo ndarirya teya. Nimuvuga ngo amen. Ndarirya ngo mare kurirya ndanezerwa. Noneho umunezero udashira. Nzagira ibyinshi mu bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. Ahiwe nta kindi kizotujana mu ijuru ndabarahira ukuri kw'Imana ni ijambo ry'Imana gusa. Reve niryo gusa. Nzagira ibyinshi mu bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. Ukukiza kikwicaza
ni ijambo kubera kurikunda no kurisoma rikakuryohera. Ntimurabona abagabo bamwe iyo bahaye basoma nk'ijambo cyangwa abagore basoma ijambo guca ukamumva ngo nimuvuga ngo amen. Ya kubita mwozawo none ngo umunezero. Ijambo ubwiza bwaryo rizariryoha. Abagabo baririye n'abagore n'abakobwa. Kurya muzamubona umukobwa bapfa kuvogera kurya nta bwiza bw'ijambo buba burimo. Oya, ariko umukobwa ufite ijambo ry'Imana muri we iyo bamubona gutya baramutinya. Umugabo ufite ijambo ry'Imana ryatonyanze mu buzima bwe agira umunezero, agira ibyishimo. Ubwo bwiza bw'ijambo ry'Imana. Cya gatatu ni marasoze. Ijambo ry'Imana ni itara. Gasoma Zaburi y'Ijana no ku murongo w'105. Ariko yebwe turacyari kumwe. Nimuvuge ngo amen. Ngaho soma Zaburi y'Ijana umurongo w'105. Ijambo ry'Imana ubwiza bwaryo ni itara. Itara. Kofi ni itara. Ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye. Gute? Ijambo ryawe ubwiza bw'ijambo ni itabaza y'ukuguru kwawe. Ukukuguru nawe ijambo ubwiza bwayo ni itara riza rikumurikira. Kandagira harutewe kandagira aho none timwovuga ngo amen. Amen. Aho ni umuco umurikira inzira yanjye. Ni umuco uza wamumurikira inzira zanjye zose aho mpangeze. Ubwiza bw'ijambo bukandagira irenge zanjye. Kandagira hano umuco baba tere ya korasi ngo ijoro rirageze isi cyuze umwijima. Umuhengero baye mwishini bari kinibire birahenge. Ariko ijambo rikama rituyobora ngo ukuguru kwawe ntaku tizemera kwibirenge byawe biteguza ikurinda ntambwihunikira ntisinzira. Imana irindi bizeye bose ihori tisinzira. Tizemera kwibirenge we biteguza ikurinda ntabwihunikira ntisinzira. Izuba ntiriza kwica nijoro ukwezi tuza gutinya. Hari igihe kimwe nazamutse mvuye hano nimuvuge ngo amen. Ngaze kuwa munde amaze namafatwa n'indirimbo ivuga ngo Mana yanje komeza uzumfasha ngo tarami tesicumbwira
Bore nizera ijambo wambwiye kumbaraga zawe yewe kama cya kuba furero gutya bahetse ingega gutya kama mana yanje komeza uzufashe gutaramire nteze cyungera oranize serija zikabure imbaraga zawe no mubikome Pimba tugawe kugezeye kusanja umpimbaraga yagakuhutu owe nimuvuga ngo amina ijambo ubwiza bwaryo ngo rize rituyobora ibirenge byacu ryamara ngo rikatubera umuco ngaga kubita yakora sinakubwiye baba ijoro rirageze Yes. Ndashaka nawe ubushobozi kugira ngo neshe umpe n'amahoro no mu mutima umpe we ubushobozi kugira ngo umpe n'amahoro no mu mutima umpe we ubushobozi kugira ngo neshe ishaka kunaniza ubushobozi kugira ngo neshe umpe n'amahoro yo mu mutima ubushobozi kugira ngo umpe n'amahoro yo mu mutima umpe n'amahoro umpe n'amahoro yo mu mutima ubushobozi kugira ngo neshe umpe n'amahoro yo mu mutima muvuga ngo amina ngasoma abami ba mbere igice c'19 no ku murongo wa 5 nimba nasoze umpe ubushobozi kugira ngo neshe umpe n'amahoro yo mu mutima ijoro iyo ribaye ijambo ry'Imana riza rikumurikira iyo wavunitse riza rikumurikira iyo wakomeretse rikagugomora iyo wagize agahinda rikakubara agahinda ijambo ry'Imana niryo risima riza rivura ibikomere waryumva ugataha wanezerewe ukavuga ngo none ma
ijambo ryawe ryangezeho bayi muna ko numva none ngiye gupfa ngo ariko none ngumana we none Eliya gasoma Eliya ngo yifuriza gupfa ngo aravuga ngo nanone iyo mfanye ngo arangize ngo yamagenda aricara ngaho soma 19 ku murongo wa 5 19 umurongo wa 5 soma twumve haravuga ngo nuko yijyamira munsi y'ico giti nuko aragenda ngo ashike ko murambona yemwe aryama ngo munsi y'igiti c'umurotemu noroga yisabiye gupfa mwumve abantu batagira ijambo ubwiza bwaryo baza babona makuba babona ibibazo bakama biyufuriza ngo gupfa ngo ushompeza ngo mfe kandi akamasa ngugiye nko kwinika yamagenda Eliya ngo ashike amaryama mu giti aho mu giti c'umurotemu arasinzira yamagona iyo umuntu ugayagize ibibazo uzusinzira udutotsi tumwe dupfuye tutafite ishinge na rugero aho agisinziriye marayika araza marayika yamaze marayika agira gute araza amukoraho nano aramubwira ati ijambo rizari gukoraho rikakubwira ngo Revera Kadowe humura byuka ufite gute zuka urye ukamubyuka ugakanura amaso aho zuka urye apana kumubwira ngo byuka gusa wicara oya ijambo ry'Imana ubwiza bwaryo rizari tubwira ngo muzuka amukeni wakina mama siku sasa za karibia za kurudi kwa Bwana Yesu kuchukua kanisa lake aho kavuga ngo kanguka numara nguheze kugaburire urye arakanguka yamakanguka abona umutsima utaze ku makara yamabona umutsima utaze ku makara mwari mwatara umutsima ku makara mwebwe aho hari bamwe n'agacuma k'amazi ngo gute arakanguka abona umutsima utaze ku makara Yesu imagine yari yo hayi n'agacuma k'amazi ntabwo worya umutsima w'ijambo ry'Imana ngo ureke kurenzaho umwuka wera amen gute ijambo iyo rigezemo nico gihe imigezi y'amazi y'ubugingo izitemba iva mu nda yawe ugatangira kuba ngo shara barabara aho ararya aranywa arongera arijyamira arasuka kandi araryama none nugushaka tubanza turyame duse kandi dutegereze ko irindi jambo riswa kubaho umuvandimwe yigishije mwari musa n'abasinziriye mwategereye umarayika yaje bakangura mutegereza akayo murarangije uwundi arasoragaruka arababwira ngo mubyuke mutegere ijambo ry'Imana kandi none mwabyutse mubangire aho marayika w'Uwiteka agaruka ubwa kabiri amukoraho arasuka kandi amukoraho aramubwira ati akamwambia byuka urye kuko urugendo ari runini ni rurerure mwaba Kristo mwe rugukomereye urugendo ni rurakomeye turi mu butayu nukuri kw'Imana ni tutari ijambo ry'Imana tuzopfira mu butayu kweli aho nuko arabyuka ararya aranywa iyo nda ayigendera iminsi 40 n'amajoro 40 mwumva ijambo ry'Imana ubwiza bwaryo turaduhaga kandi tidutura ubwangati tidutura imibi tugatura kugubwa neza no kubwira abantu ngo amahoro ya Kristo aganze muri mwe agera Horebu ku musozi w'Imana yamagera Horebu ku musozi w'Imana mureke tugere ku musozi w'Imana kubera ijambo amen tuzamuke tugere ku musozi w'Imana amen kubera ijambo tukarimarana iminsi naho ibingibi tuba turya ubu nyine ndakoze irajororo ariko iyo wari ijambo udushika mu rugo umugore ni mwanamke mzuri umugabo ni mwanaume mzuri watoto ni wazuri wenye wake ni wazuri ariko iyo utari ijambo ry'Imana ni munzu gusa no kumakugura ugasanga bene ariko ijambo ry'Imana iyo ryamaze kugera mwanya nimuvuga ngo amen muzamunezerwa mukishima gutya mukazamugira gutya mwarya umutsimo ukaryoha mwarya karaje kakaryoha mwarya inyama zikaryoha ariko iyo mutari ijambo ry'Imana zose biza birura umwe azareba iriya akareba muri Tanzania undi akareba iwabora
mwamara wazi uvuga ngo a nawe akavuga ngo b kera mugasanga buzagizwe ariko ubwiza bw'ijambo rizaryama ritubwira neza twese tukaresha twese ukaza muvuga ngo ewe itorero ukavuga ngo muri beza mwese mukavuga ngo turi beza kubera iki kubera ijambo ry'Imana ngo nkikota izikeba itazitinya izayinjira mu misokoro ikinjira mu bwonko ikinjira mu bwenge timwovuga ngo amina ijambo ry'Imana rigiza abantu nimuvuga ngo amina bizarikiza abarwayi hano mwakira ijambo mukiri abafite ibibazo ijambo ribageremo rizarikiza ibibazo abafite ingwara abafite processes abafite ibindi bitekerezo abafite ubukene abafite n'izindi za projet zose ni muri ijambo ry'Imana rizabasindagiza ribageze ku musozi w'Imana mwakira ijambo ry'Imana